Rivasera Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park Johannesburg 2 Mafhungo maurani nga chino chipinga Kea. Apa petrol ikogonya zvithu zvikodhura. It's difficult to live in South Africa now. Mitengo ya zvivaswa ikodogonya usiku kati. Tea with everyone is always welcome. I'm also willing to have tea with you and to you, Heidi, as well. Murangapanda wa lihoro la MK vakodoba na chipinga cha udzura vamba na president wa lihoro la ANC Bo Cyril Ramaphosa. How successful are you in actually finding the perpetrators of consignment, these kind of trafficking? Major General Bo Hendrik Flynn votenda uri zya kondoro mapolisa vawane vutala ufara na usingisa vathu vonendedza zvidzidzivadzi. Ndi madeko anari vatsere mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na Kalihaye kharve rothe. Vora dzithekisi na vandowechumo ya dzibasi vareili va mimodoro kati na vorabulasi vakuitela khwelelo muvhuso uri wane nḓila dza u fhungudza u gonya mitengo ya zwivhaswa. Izwi zwi khou ḓa musi mitengo ya zwivhaswa i tshi khou ḓo gonya vhusiku kati hune mutengo wa petrolo wa ḓo gonya nga R3 na sente dza 27 ngeno dizili i tshi ḓo gonya nga R6 na sente dza 19. Zwiṅwe zwine zwa khou swaswarwa kha u gonyisa mitengo ya zwivhaswa ndi pfudzungule dza mabvaḓuvha kati. In farming, fuel is the most important thing. If you don't have fuel or there are hikes in fuel, you are affected terribly. I mean, farming is run over 3 concepts really, which is water, energy, and fuel, being fuel the most important one. With this hike, it means that we will have to increase the amount that we charge for our produce. And also the fact that we have workers that come on a regular basis to do tilling of the land, planting of the seed. It means that now we're going to reduce the number of our workers that come to work. And also the produce that we're going to have is going to be much less than it usually is. So we already did communicate throughout April that we will be increasing our prices as we speak. In the beginning of this May, we've already started with the increases. So the local trips are being increased between R2 and R6. It is the ultimate prerogative of individual taxi associations. And then at a local, at a long distance level, I should rather say, we are increasing by between R10 and R30. So we had already introduced that we would be increasing fares now in May. So this other increase is coming as a shock there, because it means that it's going to frustrate us even further. It was already very difficult to move through April, just as we had given our commuters enough of an advance in terms of preparing their budgets so that they'll be able to prepare for these hikes that have since been introduced and are being introduced now in May. Apa petrol ikogonya zvithu zvikodhura. It's difficult to live in South Africa now. Did you put in a full tank, or are you hoping to do that before midnight? I just put for 500 so that in push it this week. Musi mitengo ya zwivhaswa i tshi khou bvela phanḓa na u gonya zwi khou lemedza vhoramabindu na vhorabulasi vhaṱuku fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo. Vunḓu ḽi na vhaswa vhanzhi vhane vha khou shuma mabulasini vha sa wani malamba. U gonya mitengo ya zwivhaswa zwi khou vhanga khaedu khulwane. Ramafhungo wa ino khasho ya SABC Lutendo Bobodi na mudzhi wa zwifanyiso Llewellyn Customs vho dalela rabulasi wa dzikhuhu vha dzudzanya muvhigo u tevhelaho. Sana kwako wa miṅwaha ya 20 ndi mufuwi wa khuhu dza mabaphanya afha Mulechi Ndapulukwane o thela vhathu vha sumbe bindini lawe uri u gonya mitengo ya zwivhaswa zwi khou kwama mveledziso yawe nga nḓila i si yavhuḓi. It will be costly to produce, and for us, since we are not really buying in huge quantities, it will hit us more because we're just buying and producing with what we have.
So we cannot afford to buy in a lot of tons, because if you are buying in tons, we can just store the feed, then you'll have some relief for some time. Kwakwa uri na isa khu kha vharengi zwi ḓo konḓa vhukuma vhunga mitengo ya mapfura yo gonya lwo kalulaho. But the challenge is that when we try to increase the prices for deliveries, clients often opt for the cheapest option they can get, because most of my clients, they are far. Every delivery that I need to make, I need to pour petrol, I need to pour diesel, so it will cost a lot, and we're going to lose clients, obviously. Kwakwa uri hathu humbula nga u fhungudza vhashumi u swika zwino. Lutendo Bobori, SABC News, Mulechi. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa MK vha khou ṱoḓa u vha na tshifhinga tsha u dzula vha amba na President wa ḽihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa. Ava vhavhili ndi vhe vha pinelana siani ḽa polotiki u tou bva tshe Vho Ramaphosa vha dzhena vhuimoni ha Vho Zuma kha vhupresidennde ha shango. President wa kale Vho Jacob Zuma vho ḓo thoma ḽihoro ḽa MK ḽe ḽa fhungudza vhatevheli vha ḽihoro ḽa ANC, fhedzi zwino vha khou ḓo dzula vha rera nga mulalo. Vho vhuya vha shumisana kha ḽihoro ḽithihi, muṅwe wa muthusi wa muṅwe. Zwa zwino vha vhavhili vho no shanduka u vha maswina. Sa zwine vhanzhi vha ambisa zwone, a hu na maswina tshoṱhe kana khonani dza tshoṱhe kha polotiki. Zwi sa shandukiho ndi tshipikwa. Sa zwine ra khou vhona zwone afha, hu tshi khou bebiwa hafhu tshipikwa tshithihi vhukati ha President Vho Cyril Ramaphosa na President wa kale Vho Jacob Zuma. Ngifuna ukuthi-ke ngenhlanhla ngoba ngifike ngezwe lokhu la kade ngisanda ukubonana nomongameli, ngizoya nje kuyena ngopposite yena ngelinye ilanga ngiyomtshela ukuthi baba akwenziwa lokho. Ngike ngahlangana nanomongameli Thani, sengizokwe ngize nje ngizokhuluma naye ukuthi ayenziwa lento, ayenziwa lento nakancane. President wa kale Vho Cyril Ramaphosa navho vho sumbedziswa nga takalelo u dzula fhasi vha fara nyambedzano ya polotiki na President wa kale Vho Jacob Zuma. Nga vhuya ndi muṅwaleli general wa ANC Vho Fikile Mbalula vha hano fara nyambedzano na muthusa President wa MK Party Vho Tony Yengeni. It was a wonderful engagement, and yes, tea with everyone is always welcome. I'm also willing to have tea with you. And to you, Heidi, as well. Kha tshiṅwe tshanḓa vha ḽihoro ḽa EFF vha ri vho ḓilugisela u shuma na mahoro ayo mavhili, ḽihoro ḽa ANC na ḽa MK Party. It's important that the ANC knows that not in the foreseeable future will they ever win elections. Never, 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 ever win elections outrightly. They are going to win elections working together with EFF and MK, reclaiming this country back to the rightful owners. So that's the only solution. The only solution to this country is MK, EFF, ANC. That is the future of South Africa. ANC vunḓuni ḽa Gauteng yo no ḓi thoma u shumisana na ḽihoro ḽa EFF hune afho vho no ḓi dzudzanya uri zwi tshi ḓa kha kuvotelwe vha ḓo shumisa hani na vha MK Party. Major General Vho Hendrik Flyn vho tenda uri zwi a konḓa uri mapholisa vha wane vhuṱala u fara na u sengisa vhathu vha no endedza zwidzidzivhadzi vha tshi zwi ḓisa fhano Afrika Tshipembe. Vho Flyn vhane vha vha muhulwane wa mapholisa vha dzi Hawks kha khethekanyo ya vhugevhenga ho to dzudzanywaho vho ṱanziela uri zwidzidzivhadzi zwi ngaho cocaine, heroin na main drugs zwi ḓiswa fhano u bva Brazil. Vho Flyn vho vhudza khomishini ya Madlanga uri vhuimangalavha ha Durban ndi hone tshivhilelani tsha u endedza zwidzidzivhadzi khathihi na vhukavhamabufho ha OR Tambo, vhuimangalavha ha Cape Town na mukanoni wa Limpopo. How successful are you in actually finding the perpetrators of consignment, these kind of trafficking? Commissioners, not that successful, especially in cases where the rip-on, rip-off method is being utilized due to the fact that these crimes are committed in secrecy, and only the sender and the final destination obviously knows about this consignment. So there's not necessarily objective evidence that will link
these perpetrators to the commission of this offence. Obviously, when circumstances differs, depending on the available evidence, that will then dictate whether there is sufficient prima facie evidence to proceed with a criminal prosecution. But especially with rip-on, rip-off methodology, it's extremely difficult to get to a prosecution stage. Matina haba singbe batuchera kule reabuya husikale. Rikodoba ku batanganiza pano ke SABC 2, SABC Plus na kale haye karivele panda. Bachumiro ya shishi Johannesburg baribo beyandebe urabelesa madzingo pambana naho umona na dorobo musi muchoro choraho uchikorabelelwa na musi na machero. Mwambiri wa chumiro ya shishi Johannesburg bo Robert Munauzi bakuitera kwerero badzurapo uri bajere njere musi bachishumisa chomedzo za ududedza ufana na dzihitara na zvitofu zva parafini. Residents in our low-lying areas who normally, cross river streams while they're conducting their daily activities, we are pleading with them to ensure that they avoid crossing those areas. Paraffin, it can be dangerous to young kids if they consume it, so it's very important to store it in portable bottles which young kids cannot be able to open. And of course, ensure that it's stored in a safer place. Ensure that when you are using those kind of heating devices like paraffin stoves, kids are not closer to those heating devices like paraffin stoves, because most of the time, if maybe a young kid is playing around that stove can fall and then it can cause fire incidents at home. Uradze hakwanda na muromo bobonala buchiko hurera. Minister wa zabulimi bo John Steenhuisen bosmedzo rushika zvino honokabiwa koromo dzine zapira chigidi chitihi na madana arati zvine zvapira zva mwedzi waperaho hechibalo chava chichigidi chitihi na madana mararu. Bo Steenhuisen boamba izvi vachikobvisira kagara na thode ya uwana mingo mishonga ya uhaera uitero kufungudza ukabiwa haburadze uhu ngaburadze honobu. Minister wa zabulimi bo John Steenhuisen vari ndwa ya buladze hakwanda na mulomo ichekule na ufera varupadala buladze uziko engedzeya zoraro vako ombedzera la uri vado avono haira zwifuwo zwa percentage za fumalo umwana na shango wanga mwezi wanyenda usiku na ngwa. To date, we've received 6 million doses of foot and mouth disease vaccines with a clear roadmap for millions more to follow. By the end of May, we would have imported, during the course of the period from March to the end of May, 15 million vaccines. Given the fact that the size of the national herd is 14 million, and the fact that we obviously need to do another round of vaccination, ngamsumbulo ndiye badibadza uri muvuso wodibadza chikimo cha muhayero chine chatotendera balimi bafu vanorengisa uri vave na maitele a utsereledza zwifuwo zwavo vachikoto udibadela ngavone vane. So while we're busy rolling out the national fully funded vaccination program, we know that our commercial partners need the flexibility to protect their livestock right now. Minister bodowafu badibadza uri nyiredzo ya uranga buladze akwenda na mulomo zoferiswa uvacha dibadza uta buladze uhu nganga wagidimbiri fumbiri nti zineza kosia bafuwi bufemuluwa. Today I'm announcing the formal lifting of the foot and mouth disease restrictions within the KwaZulu-Natal disease management area and lifting the disease management area completely. This will obviously have to be gazetted, but this decision is not merely administrative. It is rooted in a shift in the epidemiological story of the province. Zichezoraro Steenhuisen varunachezwa hamuhayero zikududura mashini arandaza milioni za madana aratifu ina. Za zvino ribatsira Mafhungo azva ikonomi une randa yabonale yodzika musi chipambedzwa na mamwe masheleni maurwane ali pasi.
dollar ndi 16 rand 63 cents, bondo ndi 22 rand 56 cents, euro ndi 19 rand 49 cents, pula ndi 1 rand 16 cents. Mikope phala JSE intha. Cash veledzwa musuku ndi $4,577, platinum ndi $1,978, oil songo kunakiswaho ndi $110.51 ngafagi. Ubva kha nne mkololo wa matsila ndiri apo magondoni varile zwavhuḓi fhedzi ha dzivhulwa nne nzhelele u khou tevhela na mutsho ndi mariko ana kwa tani zonzo zor kwa somchash mariko ana kalma chero mariko hezi mura kurisi kwa zdozi kuna kazi zonzo za diura zo vado bakati zo zo bana zo chipembo na chakala machero roboro mura kurisi ko dokoza vra pana zo namanda ne kizar ko zona kazi zonzo zo vado bakati kan zo zo ndi zo chipembo kwa kizar mura kurisi kwa ne pala kupone ndi mafunduri akapa wani odibana tsozo zina wone no kusimizo kwa mvura za zururu kizar zo namanda kazi zonzo za diura kati zo vado roboro zo mvura za kurisi kizar kwa kazi zo ndi zo chipembo ne za dozi ko pezo nga mahada ngato chakala machero ko mvradzi kurobuza vra pano zo namanda kapizo zo vakati ngizwa zvinobori ndi zvachipembe roporo wana namchono bori magabero ane wodi namanda ka spida zo phela shangwe bori ndi ya chipembe ona zo ndvra panda ramudalo sombro piso zvikolonga degree celsius North Africa chimaro kuti mangavunza shino bori ndvunza Gauteng naro kuri temperatures do basi kumazikira 16 zar 16 pala Brooksport kati na 15 pone bori India Springs chakavunza ya level ndvunza Lipopo naro kuri mchono bori do kwa kala machelo naro kuri zona temperatures zikita 26 pala musina zar 23 pala le kati na 19 pulukwane honi yakubona mchomvura uda namanda kala machelo chakavunza bori ndvunza la bori ndla mpumalanga naro kuri kwa mchono bori udodera pala skuguza kala machelo za suka 30 fedzi hafu pala mashishinga zaita 14 zaropo zaita 25 pone bori ndia mobela kati na 17 pone bori ndia Carolina arshipala panda chakavunza bori ndvunza la KwaZulu Natal nari par kwa mchono bori do para kumkala machelo na zaita 20 pala Freehead zari 18 Lady Smith zaropo zaita 22 dormine bori ndia Pietermaritzburg kati na 26 dormine bori ndia Durban chakavunza bori ndvunza Eastern Cape nari par kwa mchono bori do para kumkala machelo zaita 20 pala Mthatha fedzi haro thora pala Malitswa zaita 19 zanthesa zaita 11 pala Komani zaropo zaita 16 pala upone bori ndi Amakhanda matakavunza bori ndvunza bori ndla Western Cape arikwana mchono bori do para kumkala machelo pala Vredendal zari 19 zaropo zaita 11 pala Beaufort West zari 17 dorpone bori ndi Cape Town unarikwana mchomvula una zadwazgo vira panda na kala machelo ona chakavunza bori ndvunza Northern Cape nani par kwa mchono bori do chikorora kumkala machelo zineza zaita 10 zanthesa pala Kuruman zari 10 Kimberley upone bori ndi Appington zidiskone zaita 14 aropo rawana kizla skita 12 upone bori ndi Carnarvon shiba panda chakavunza bori ndvunza bori ndla Free State nani par kwa mchono bori do para kala machelo na zaita 13 pala Bothaville zari 11 Frankfurt kati na 10 upone bori ndi Bethlehem rizongwangwa na 9 zanthesa pala Fixburg matazo no petsa ngavula shile bori ndvunza Northwest nakondi mchone bori do para kumakala machelo na zaita 17 pala Rustenburg zari 11 pala Potchefstroom zari 12 upone ndi Ottosdale kati na 14 Mahikeng ona bori ndi mchwa makole kati zvinji zondele kala machelo pedza ngoto angereza zvorafla zvone kubva kati vara muchotere adomari kwana wodi nda